Nalazimo se u prostoru legata Ikona Sekulić u Uzurmirkovoj broj 5 u Palati Bajić. Nešto što je vrlo specifično i zanimljivo za ovaj legat, sam legator, gospodin Milan Sekulić, je ujedno i preduzimač koji je ovu zgradu svojevremeno i izgradio. Milan Sekulić sa suprugom Pavom veliki je kolekcionar, jedan je od onih legatora koji su zaista mnogo zadužili srpski narod i Beograd. Milan Sekulić je rođen u Sremskoj Mitrovici, ali je preminuo 1970. godine u Beogradu i tada je po njegovoj volji supruga Pava zaveštala prostor sa zbirkom gradu Beogradu, a 1987. ovaj prostor otvoren je za posetioce i pripada muzeju grada Beograda.